mu mirwano ikomeye yahuje umutwe w'inyeshyamba wa M23 n'ingabo za leta ya Kongo FARDC. Ni imirwano yatumye abaturage benshi cyane babarirwa mu magana bahungira mu gace ka Mweso. Urundi ruhande muri aya makuru ndaza kukubwira ko AFC M23 yavuze aho Kabila udaheruka kugaragara mu ruhame aherereye. Urundi ruhande kandi muri aya makuru ndaza kukubwira ko u Rwanda rwamaganye amayeri yo gutinza amahoro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rwibutsa ko inzira zemejwe zigomba gushyirwa mu bikorwa. Ayo yose rero ni amakuru ngiye kubagezaho mu buryo burambuye. Wifuza kuzajya uhurubana natwe hano kuri Monde Stone TV, nta kindi usabwa uretse gukanda subscribe ndetse ugakanda no kuri ako kamenyetso k'inzogera, bityo ukajya ubasha kubona amakuru tugenda tubagezaho umunsi ku munsi. Munyemerere rero ntatinze dutangirane n'aya makuru y'imirwano ikomeje kugenda ifata indi ntera. Akaba ari imirwano n'ubundi iri guhuza abarwanyi bo mu mutwe wa M23 ndetse n'ingabo za leta FARDC n'abafatanyabikorwa bazo, harimo abawazalendo, FDLR n'indi mitwe ishamikiyeho. Kuri ubu rero AFC M23 guhera ku munsi w'ejo yahanganye n'ingabo za leta, abaturage babarirwa mu magana bahungira Mweso. Ni mu gitondo cyo ku munsi w'ejo habaye imirwano ikaze hagati y'abarwanyi b'ihuriro AFC M23 ndetse n'ihuriro ry'ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, rigizwe n'ingabo za FARDC, inyeshyamba za wazalendo zo mu mutwe wa CMC ndetse n'umutwe wa FDLR. Iyi mirwano ikaba yarabereye mu duce dutandukanye two muri groupement ya Bukombo muri teritwari ya Rucuro mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Amakuru aturuka muri ibyo bice agaragaza ko imirwano yatangiriye mu gace ka Bumbasha kari mu birometero bike uvuye mu gace ka Mweso, mbere yuko iyi mirwano igenda ikwira no mu tundi duce twa Karambi ndetse na Cyahemba. Nubwo iyo mirwano yabaye ikaze kandi igakomeza no mu masaha menshi, kugeza ubu nta mibare y'abahitanywe nayo iratangazwa ku mugaragaro. Iyi mirwano kandi yateje umutekano muke ukomeye mu baturage, bituma abaturage babarirwa mu magana bava mu byabo bahungira mu gace ka Mweso kari muri teritwari ya Rucuro ihana imbibi n'iya Masisi. Abo baturage bahungiye ahanini mu nsengero ndetse no mu mashuri bashaka ubuhungiro ndetse n'umutekano. Mu mezi ashize uduce dutandukanye twa Rucuro twakomeje kurangwa n'umutekano muke n'ihungabana rikomeye bitewe n'imirwano igaruka kenshi hagati y'abarwanyi ba M23 n'ingabo za leta. Ibi byatumye ubuzima bw'abaturage burushaho kugorana, ibikorwa by'ubukungu birahagarara ndetse n'imibereho yabo irushaho guhungabana mu buryo bukomeye. Bivugwa ko gukomeza kw'iyi mirwano bikomeje gushyira mu kaga amahirwe yo kugera ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Kongo, mu gihe abaturage bakomeje kwishyura igiciro kinini cy'intambara idacogora. Mu gihe kandi ku rundi ruhande, mu gihe imirwano ikomeje gufata indi ntera muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, u Rwanda rwamaganye amayeri ya Kongo yo gutinza amahoro. U Rwanda rwibutsa ko inzira zemejwe zigomba gushyirwa mu bikorwa. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'u Rwanda, Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, akaba yamaganye ku mugaragaro ibyo yise amayeri yo gutinza amahoro akomeje gukoreshwa na leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, igamije gutangiza ibiganiro bishya nyamara hari inzira zisanzwe zemejwe kandi zatangiye gushyirwa mu bikorwa. Mu minsi ishize ubutegetsi bw'i Kinshasa bwatangaje umugambi wo gutangiza ibiganiro bishya bigamije guhuza abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye. Muri urwo rwego, Perezida Felix Tshisekedi yakomeje kugira ingendo zitandukanye mu gihugu cya Angola, aho yagiranye ibiganiro na Perezida wa Angola João Lourenço, aho byibanze kuri iyo gahunda yo gutangiza ibiganiro bishya. Nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa leta ya Kongo Patrick Muyaya, ibyo biganiro bishya biteganyijwe kubera i Kinshasa, bikaba bizatandukana n'ibyabereye i Washington DC muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibyabereye i Doha muri Qatar, aho Patrick Muyaya yagize ati: "I Washington twaganiriye natwe n'u Rwanda, umubyeyi
i Doha twaganiriye natwe na M23 umwana. Agaragaza umwanzuro w'u Rwanda. Minisitiri Olivier Nduhungirehe yavuze ko iyi nzira nshya igamije ahanini gushakisha inyungu za diplomasi mu byo yise forum shopping, ari nabyo leta ya Kongo imaze imyaka igerageza kenshi mu rwego rwo gutinza ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro. Mu butumwa yanyujije ku rubuga X yagize ati iyo umubyeyi cyangwa leta ya Kongo, umwana, FDLR zigizwe bagize uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda ndetse n'umwuka mubi, aho ni ingengabitekerezo ya jenoside, bongera kugaragaza forum shopping ku nshuro nyinshi mu myaka 3 ishize, bigaragara nk'amayiri yo gutinza, twibutsa ko igisubizo nyacyo kizaturuka ku bushake bwa politike bw'i Kinshasa bwo gushyira mu bikorwa mu bwizerwe inzira z'amahoro zisanzwe zihari. Amakuru aturuka mu nzego zo hejuru agaragaza ko ihuriro rya AFC M23 naryo ryatumiwe muri ibyo biganiro biteganyijwe kubera i Kinshasa. Ibintu byakomeje guteza kwibaza ku kamaro ndetse no ku gaciro k'inzira y'amahoro ya Doha, imaze igihe itanga icyizere gishingiye ku ntambwe ifatika imaze guterwa. Icyakora AFC M23 ikaba yaribukije perezida wa Angola binyuze mu itangazo riherutse gushyirwa ahagaragara k'inzira y'amahoro ya Doha nubwo ihura n'imbogamizi imaze gutanga umusaruro ugaragara, aho yashimangiye ko amasezerano yavuye muri iyo nzira agomba gufatwa nk'ibyagezweho bikomeye, byubaka kandi bigashobora gusubizwa inyuma aho gufatwa nk'intambwe z'agateganyo. Iyi myumvire iragaragaza ko u Rwanda ndetse n'abandi bafatanyabikorwa b'amahoro bashyira imbere ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano asanzweho, aho gukomeza gutangiza ibiganiro bishya bishobora gusubiza inyuma urugendo rugana ku mahoro arambye mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu karere k'ibiyaga bigari. Ni mu gihe ku rundi ruhande umutwe wa AFC M23 watangaje ko Joseph Kabila akiri ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe uyu mugabo wahoze ari perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo amaze amezi menshi atagaragara mu ruhame. Umuhuzabikorwa wa AFC M23 Colonel Nanga, ubwo kuwa mbere ku itariki 12 Mutarama yarayoboye inama yahuje ubuyobozi bukuru bwa AFC M23 n'abavuga rikijyana mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, yagaragaje ko Kabila ari mu mujyi wa Goma. Yabwiye abari bitabiriye iyo nama ati hano duhafite umushyitsi wahoze ari perezida wa Repubulika Joseph Kabila, murabizi ko ari hano, ntabyo muzi? Hari umunsi tuzamuzana abasuhuze, ni senateri ubuzima bwose nk'uko itegeko nshinga ribiteganya, ariko bamukuye muri Sena. Kabila aheruka kugaragara mu ruhame mu Kwakira mu mwaka ushize ubwo yari ari Nairobi muri Kenya, aho we n'abanyepolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kongo batangirije ihuriro bise Savola RDC. Ubutaka bwa Kongo Kinshasa bwo yaherukaga kubugaragaraho muri Kamena mu mwaka ushize n'ubundi ubwo yari ari mu mujyi wa Bukavu, aho yari yitabiriye ibiganiro yari arimo agirana n'abanyekongo bo mu byiciro bitandukanye. Byari nyuma y'igihe gitoya yari amaze avuye mu buhungiro ndetse akerekeza mu mujyi wa Goma ugenzurwa na M23. Kugaragara mu bice bigenzurwa n'inyeshyamba byatumye aregwa ibyaha bitandukanye birimo kugambanira igihugu ndetse no kujya mu mutwe ugambiriye gukuraho ubutegetsi, maze urukiko rukuru rwa gisirikare rumukatira igihano cy'urupfu nyuma yo kumuhamya ibyo byaha. Ngayo nguko rero aya nama updates aturutse muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, amakuru ari kugenda aturuka ku butaka bwa Kongo by'umwihariko mu burasirazuba bw'iki gihugu, aho ndetse imirwano ikomeje hagati y'abarwanyi ba M23 ndetse n'igisirikare cya Kongo FARDC. Aya n'amakuru rero tuzajya dukomeza kugenda tubagezaho umunsi ku munsi, ama updates tubabwira uko byifashe hariya hakurya. Nta kindi rero usabwa kugira ngo ujye ubasha kudukurikirana umunsi ku munsi, usibye gukanda subscribe ndetse ukibuka no gukanda kuri ako kamenyetso k'inzogera. Ibyo bizajya bigufasha kubona inkuru tuba twateguye mu ba mbere.